Hvala gospodinu Petroviću. Sada bih reč dao gospodinu Željku Bandiću koji će nam se obratiti u ime Ravnogorskog pokreta i ja mu se zahvaljujem što je danas sa nama. Srpski pokret Dveri već godinama ima uspešnu saradnju sa Ravnogorskim pokretom koji je apolitična nacionalna organizacija, ali kao što vidite uvek spreman da podrži, da se uključi kada su prave nacionalne teme i pitanja i hvala vam što ste i danas sa nama. Hvala Boško. Pomaže Bog, draga braćo i sestre. Moram odmah na početku da istaknem da Ravnogorski pokret, kao što je i Boško rekao, nije politički pokret i ne podržava niti jednu političku opciju u sadašnjem političkom sistemu, niti se bori za osvajanje vlasti ili nekog njenog dela. Razloga za tako čvrst stav koji se nalazi i u našem statutu jeste mnogo, ali osnovni razlog je taj što se Ravnogorski pokret bori za obnovu monarhije u Srba, koja nam je ukinuta zločinačkom okupacijom Brozovih komunista i ustaša 1945. i organizovanjem farse od izbora koji su u narodu poznati kao ćorave kutije. Formalnim padom komunizma 90. godina nasljednici tih Brozovih komunista i ustaša ili ustašoidi, kako ih ja preciznije nazivam, su organizovali svoje kvazidemokratske izbore koji su od tih dana pa do danas svaki put sve ćoraviji i ćoraviji. Očekivati da je moguće obnoviti monarhiju unutar političkog sistema koje kontrolišu nasljednici Brozovih pljačkaša i zločinaca je isto kao kada bi neko očekivao da može obnoviti carsku Rusiju u sistemu kojeg kontroliše Staljinov NKVD. To međutim ne znači da Ravnogorski pokret nema svoj stav kada su u pitanju neka politička dešavanja ili pojave u društvu koje imaju uticaja na srpski narod, državu i sve njene građane. Takva pojava jeste najavljeni zakon o istopolnim brakovima i to je razlog zašto smo se danas ovdje okupili, zbog čega podržavamo porodičnu šetnju kao znak protesta protiv ovog satanističkog projekta. Stav Ravnogorskog pokreta je jasan i precizan. Zakon o istopolnim brakovima je neprihvatljiv u suprotnosti sa verskim osjećanjima ogromne većine stanovništva bez obzira na versku pripadnost i kao takav ništavan i nevalidan. Ovo nije pitanje izbora ili političke borbe za vlast, nego pitanje opstanka srpskog naroda i svih građana koji ovdje žive. Ovo je pitanje borbe dobra i zla, pitanje borbe satanista protiv vernog naroda. Najavljeni zakon veze nema sa pripadnicima LGBT populacije, niti oni ovaj zakon guraju pod znacima navoda. Na ovom zakonu insistiraju satanistički centri moći koji su sadašnji ustašoidni režim u Srbiji doveli i kojeg održavaju na vlasti i ovim zakonom ispipavaju odlučnost srpskog naroda i građana Srbije da se ovom satanizmu suprotstavi. Najavljeni zakon o istopolnim brakovima nikada neće biti usvojen i za to postoji nekoliko razloga. Glavni razlog je kukavičluk sadašnjeg vladajućeg ustašoidnog režima koji je hrabar samo kada se drugi huškaju na zločine i genocid, kada se poziva na ubijanje 100 muslimana za jednog Srbina ili kada se mirno gleda na pojave likvidacije političkih protivnika i suparnika. Likvidacija Cvijana i Olivera Ivanovića ne tangira vladajući režim, ali usvajanje zakona o istopolnim brakovima direktno ugrožava opstanak režima na vlasti. Režim je svestan da je svaki savestan Srbin, pogotovo Ravnogorac, spreman da položi svoj život za dostojanstvo svoga naroda i države i u odbrani dece čiji bi životi ovakvim zakonom mogli biti ugroženi. Sa druge strane, probajte da pronađete jednog njihovog političara koji je spreman da položi svoj život za najavljeni zakon. 99% ljudi koji radi u policiji i pošteno zarađuju svoju platu, siguran sam da nije spremno da položi svoj život za satanističku egzibiciju Gordane Čomić. Apsolutna politička paralela ovog najavljenog zakona jeste zakon o slobodi veroispovesti kojim su isti satanistički centri moći primorali Mila Đukanovića da izvrši političko samoubistvo. Zbog kukavičluka i straha da ne doživi istu sudbinu kao i Milo, Vučić sigurno neće uspeti da progura ovaj zakon i ono što možemo da očekujemo jeste otvaranje novih afera poput Jovanjice, Krušika, Cvijana, Belivuka i tako dalje, kao kazna za neizvršavanje naređenja svojih političkih vlasnika. Razlika između Mila Đukanovića i Vučića jeste što su Vučiću izdana mnoga naređenja od kojih niti jedno još nije uspeo da ispuni. Priznanje lažne države Kosovo,
prisilna vakcinacija, ponovno potpuno zatvaranje zbog korone i još neka koja još nisu ni najavljena. Sve ovo ukazuje na bezizlaznost situacije u kojoj se nalazi vladajući režim. Ravnogorski pokret nema potrebe da poziva na rušenje vladajućeg režima, jer se on pred našim očima raspada pod bičevima svojih političkih vlasnika i iznutra razjeden do srži krimogenim kadrovima i dugogodišnjom krimogenom praksom. Naslednici Brozovih ustašoida su do temelja uništili državu koju su njihovi očevi i džedovi oteli i opljačkali zahvaljujući međunarodnim okolnostima posle Drugog svjetskog rata. Još jedna bitna odlika ovog ustašoidnog sistema jeste da sve i jedan zakon, pa i ovaj koji pokušavaju da proguraju, primenjuju selektivno, tako da sin lokalnog TV magnata može da ubije devojčicu na pešačkom i da sud nju proglasi krivom. Ili se može desiti da nestane 2 minuta snimka sa naplatne rampe na kojoj je poginula žena i stotine takvih primjera. To je razlog zašto danas pored mene ne sedi recimo Muamer Zukorlić. Najavljeni Čomićkin zakon bi bio primjenjivan samo na protivnike vladajućeg režima, a nikako na njihove koalicione partnere. Vučić bi se naravno postarao da kojim slučajem ne bi neko muslimansko dete bilo oduzeto od svojih roditelja i dato istopolnim partnerima na usvajanje. To je sa stanovišta Muamera Zukorlića naravno politički korektno, ali je moralno gledano dno dna. Ravnogorski pokret daje garanciju da će svako dete, bez obzira na versku ili nacionalnu pripadnost, biti zaštićeno od pokušaja sprovođenja bilo kakvih satanističkih ili antiverskih zakona. U to ime pozivam svoje Ravnogorce i sve ljude koji cene tradicionalne porodične vrednosti da dođemo na porodičnu šetnju u subotu 15. maja na svojevrsno odmeravanje snaga sa krepavajućim ustašoidnim režimom uz parolu "Ne damo svetinje". Najveća svetinja u ovom slučaju su naša deca. Hvala gospodinu Bandiću i za kraj će